Oh. Hello. Hello. Yeah. Ungadevana lapha. Ngilohlupho lapha ngilohlupho lapha lo mntwana lapha. Umntwana ufuna ukukama sausage lapha endlini lapha. So uthi ngibuze khona ukuthi ngilibize masinya libuye lizobona ukuthi kwenzakalani lapha. Ufuna ukukama sausage. Phangisanini. Ngicelile khona lapha ifoni yomnikazi uyaze kuphela i-airtime khona lapha. Nangu laye lapha khona apha eduze lapha. Yeah. Phangisanini masinya ngicela libuye masinya kathesi sengaze afele endlini lapha ngoba into afuna ukuyenza lapha izasuka enkingeni kakhulu. Kumele nabo umthetho vele ehleli phangisa ukufika masinya la. Manje bani ufuna ukukama sausage ukuzibulala? Ufuna ukuzibulala moyihlalele. Letha la. Hawu uzakhuluma into ezwakala lapho wena. Letha la. Allo officer. Ufuna ukukama sausage. Ufuna ukuzibulala. Ayaswazi ukukama sausage society. Asokomntu ufuna ukuzibulala endlini. Ufuna ukuzibulala endlini. Allo officer umntaka Mandevana ufuna ukuzenza i-attempted murder. Mina ngamboni ifoni lengeyami mina umahlala but yena ucela ukuthi afone ngefoni yami umntana akufuna ukuzenza attempted murder. I-attempted murder. Ikuthiwa i-attempted murder. Hayi kabulalanga muntu. Yena self ngofuna ukuzenza attempted murder. Yena ngokwakhe. Anti ufuna ukuzibulala. Ufuna ukuzibulala officer ufuna uzenza attempted murder. Uyazimeda yena ngokwakhe. Umntaka Ndlovu somntanami. Thole eminyaka emingaki? Ule 16 kambe ba. 16 angikwazi ukuthi uyabe soleni la emhlabeni nje wayesanda ukuzifikela nje umhlaba kumnandi kangaka officer licabanga. Inkazana. Ngoyinkazana angazi kumbe ikhona okumfana lokho ngangibone ehamba lapho. Ngiyasola manje kukhona osokukhona. Kumbe kukhomba but yona le attempted murder. Ngabulalanga ngcono officer nalibuye ngapha njani libe uNdlovu. Batshele Ndlovu. Khuluma Ndlovu ubalalele. Yathi attempted murder. Thole isithupha. Isithupha salahleka. Twathatha isithupha salahleka but yona le attempted murder officer. Kabulala uthi khona ibizo lomuntu ambulele. Officer buyani la ngapha lizokhuluma umntwana ukhona endlini. Attempted murder vele ufuna uzenza attempted murder. uNdlovu ngilaye la umntana wakhe. Kumchanga tsolekela mchayizo. Zange ngamchanga ngizamile ukuthi ngimbuze ukuthi kathi kwenzakalani. All right officer. Kuhle. Nginqali selifike yafonela inamba nami kula problem. All right. Siyabona. Wena la ngakukhulume kudala ukama sausage yani manje ngithini ikuphela thina siyabe sikuzwa phela ukama sausage attempted murder so commit suicide ayisikho attempted murder thina safunda Ndlovu thina ungafundi lokho isono angithi yabona ukuthi obaba omkhulu wakho ngasikomeni thina sekele ukuyafunda ngakuhloka ukukhuluma wena Mandevana ukuthi into ekhona yile umuntu walo ukhamba khona lapha ngithi ngimbulele ngikuthi ngitshela into eyiyo khona lapha yikho phela engikwaziyo phela ukuthi ukama sausage mayesenza le nto le yikho engakuzwayo kulanto enjalo lo muntu straight forward attempted murder sengiyabona ke hayi ukuthi azolinda nje amapholisa siyalinda amapholisa mina ngikwazi ukuthi bayakulungisa hayi hayi